Сунада палранга и микаларым эфирда ялхучалхинчилар удырва сүтсиявма, эшинны зембе палашма экранчевых нерехи хравлат парзире. Халхинче бир республикари тада шыршывын церле регионинчи онышлашлеген предприятий ертуши зембе бірле, шырулми уйын куне семинара худшындамар. Хызин шылраншу үсі бұраган опычыбе онда слава картофелю агрофирмы специализизм палаштарчеш. Шырулми дузелегензене Алиса Александрова етлері. Тахшанданбах ирдеген уяв хайне еверле шулдалык подемледеве. Шулленех курзателенмели, шуда илмели хужынзах пырать. Рашейн терлегдезінчен перендархра әжегірдеген технологизембе палашма, шинелзех тараган техникына пағалама, шекленеген управышсыне курма келеші. Ширепте шанчыклы худшуну, онышла адаланма майбарать. Тет агрофирма ердюшен шуме Юрий Емельянов. Кондыр енженде Краснодар, Мускав областың женде келеші, Нижний Новгород Рандабур. Ебір візембе тажы жығынза шлетпір. Візен пір день семена детер улма варлықне туянашы. Ебір візембатне кайза візен опы жізембе палажатпыр. Пәрбірімбе калашса, хамрын шитмеліксене, ошып кізіне детпірінде, пәдерме дұржапыр. Шавна була кашны жулах пирен туғышлық үссе бұрат, тубышлық үснене була, ебір тәрлі стройка земдуза, хамыр паянги тәнжери ұлжыну шәнеліксем худшынза бұнымай, складсене де, хранилище зем улма, тада тыры, хумалы, вырынзене де, адаландарда үстерзе бұратпыр, техникізіне де шәнетме тұрыжатпыр. Пәлдер предприятире шене управа жужылна, унда тывады бинде икшір тонна улма вырнажать. Шак шуртрах шемеже зуйлаза худашсене, 1 килограммран бушлаза 25 килодаран сеткізіне тулдармалы фасовка худаяна. Агрофирмына тебір бізік объектішлетерзеяма патшалықта булышна. Ядарлы программу бакелі жүлін, тыгаган пірбайне саплаштарна. Техника туянны жында субсидии иліне хужалық. Шырулмине шывек удобренезембе абатландарма, хурт капшангыран, чир-чирден хүделемелі имжам сапма узы гураган шак машина, парган умай булмаш келзеларна. Унын хаген 40% предприятий хысныне таврынна. Хыйвағыденже ширим бір жылға алла, хужалық тара иліне вадырбелі гектар жинже еже бужынна. Паян слава картофелю фирма Вежі районды тывады ялхужалық предприятине бірлештерзедірать. Пәдемішле лаптыге пилікпинде икшір гектар. Ытларақ пайне шичір гектарне шырулме уезем ежынашы. Ал Вежі гектар жинже овощи ол чегендер столовыны свекладет бір. Кижер ширим гектар жинже тада ваны гектар жинже кубуста. Шаунбегек сево бұрда сыхлаза бұрастезе. Волынде тыры да бұр, чистый пар да бұр, хура пұслықты цадырат бұр. Улмана чирджер ердес мартезе, пақча жемешсене сево бұрда тәплін сықлаза бұлмадыр жат бұр. Шырулме уйын куне семинара предприятире ишлегензем ялан хелле теплен хадерленне. Малдынақ пілдерденбе техника баргынже пулзаиртне улжынузембе палаштарджиш. Вежімзіра адаланаган хужалығын хыйын лабораториезем, теплицезем бұр. Хыназем унда да жетсе гурджиш. Теплицера хеленжевен үзендірана юрықлы майзем дуза барашы. Лабораторире вайеліне материала адаланза варлықлық шиденме шыбақ шагында гужарашы. Пірімішне ага уйхинжеларца шертме уйхин пушламышынже бұқса еліне. Халі икем штаб хырбушланмала. Onun doğuşne çugu uйхинже буштареш. Теплицына 22 дыбин үзендіран вырнажать. Кашне кальджа уйрым савытра. Шуда сывлыш температуре педембек керле жайра. Кунде мен бұрыже денебек техникына шанзабана. Инженер керегішта болзанда компьютер е телефон урла сыназақ тарать. Теплицера өсіне шырулмене управа жағу жарашы. Егебінде шерім біріміш жылда хелгашмағында улды бинтонна варлық хуна. Кыжал хетелевзем самай бызыкрах. Ку камерра пуры хума булать буну тонна таран мини-клубне. Халиевы гытрагулап кураппыр пилік тоннына яғын кыжалхи пуштарза илне туғыш көберен. Пилік тоннара шерім бинде пилік шыр штук мини-клубне күнда берен. Бізіне ғал упраппыры бер тебір шидес шуги май уехетченех, хире латмагларичен. Холодильное оборудование пага шлет, упрама май пур. Пәлдер гибе данлаштарзан, кажалги туғыш пирен аванрақ,
бірензе бұрап бір, әмітленеп бір, тада лайықрақ ішлеме. Тебір шағын жүхлі, тебір пилік тонны бірін планра пұштарза илме әмітсен бұр. Она уже хумалы вырыне қайдыр тебір камерына құрап бір. Шидес шүргүне паға материал елжік районенже шагу изене күшсе келі. Теплицыра адаланза, ядарлы управыша хелгашны варлық валли гунда уйрымуй. Шырулмин элитылы варлықне шаплай үстереші де, лаптыгада анлылатса бұрайшы. Пілдерхи икшір херіх гектар жүмне күжал тебір вунны ғушна. Кунда бірін сорттарлы сортсем, самбо, ривьера, коломбо, метеор сортсем үзеші. Шаксан бұл сортненде уйрымақ паға сорт тезі қалашы. Бұл жақта шәне сортқан деу, бірі гектар земні майық марғазем, токи бензо бұрап бұр, үстезі бұрат бұр, біді перспективін сорт бектуін әді. Мене не белайхан деу? Нуынде ранний сорт бұл, туғышы де, самай бұзықырақ көрінәд, и шамбеге уже пайын отырмыш майралатын ұлдасын шағыл мана. Уже мінне қалибір бабақсан уже шулдыра бұл. Кыжалхи жандалыга да хурламалы шук, теші хужалықра. Лартна жүхне вғыт враха гайна, шүргуне сіверех келіне бұлінде, халя пәдімбе хергене гене. Нүрік шитмен жүхне, кудырық реті вады уяшы варма техника бұлыжад. Скелчите төнде пилік швараған агрегат ішлейді. Өзен пари вишше вишше гектар шварашы, пари водробили гектар шварады. Шамбада лаптысым жварнышы. Пиренді шақ варлық үстереген хозяйствон ол потом регламентда поғанза ішлемелі. Если бір водра тарлерен защита болмасан, ол мана через земерцем обыларып бұл мана, инфекциям көріп обыларып, шамбада потом технологизе поғанза ішлезе тұрат бұрынды. А шамби хүнда маны земжелар ашы бірін специальным тараслемелі, мәлі насекомый зем шағында бірше жүреші специальный бір липучный материалба тараслезалап бұл. Кыжал республикари малда бұраган ялхужалық предприятие зендежінже агрофермара варлықлық фунвижі бин тонны шырулме үстерешін, шимеліне де судмалыне де шавын жүхлех. Чывашенре икеміші гүрдуза еле себе чынны бехте төсліхлі, ғызыго пытла, вайлы хужалық пұрыне, шулран жул шыржывын тірлігде зінжен семинара келеген земде шерепледеші. Шарақшандалық тыр бұлшын хурлықта садыршы хурткапшангышын ырлық. Шыбақшак вғытра сейенлі нарызем пулас тухычы табынашы. Рашел хужалық центрин республика решченізем фитосанитарий тіреслевне час-часақ тухашы. Хыш культурына мүлі хурдиленнене візен ешне шудайлеші. Шуллахе шергенже эрнере бірре тыры бұсызене шетсе жавырнасы. Садыржызен әржемелі тапқыры вуны вунбелік күнтаран. Хыжызен ширім күнченех. Шавынба специалистен сығыдымалла. Кашне хирде мінлі жир адаланыне білмелі. Шандалық вылянма бұшланы, күндірлағы жодырза шырлесі ветне сисчевленмелі сылдав. Күнбек чухне көпшанғы харзырланма бұшлать. Халинче деріслеве духнезем сынава урба бұсынжен бұшлареш. Оскычпа жүрезе шагуя мінлі хурт нұры иленин етіп череш. Чокшине перенгунда трипсем лекреш, тлязем, тогда крестоцветные бложки, где пренде хирбы пойдезем где загалапар, тогда клоп вредный черепашка, хоим почека личинки лекреш, клоп вредный черепашка, хой не гура содержа, личинки замюссе ждеща, хой замак пызок содержа воготнейший цень, тыры бердизесом себе шадарза, везение пуласа биология зене бедериш. Умба тырын попагал хебедединде. Трипсем бе тлязем, урбан пучах елшне герзаларза, везень пулас пучахын сокнеемзе, везень войне бедериш, везень сидели кляба, шитмезінде вара, везень пуласлых иде на жардарах плоть. Хышпер содыржы вара хевелхертіне дүзеймеш. Пайн хигундельне специалистем твачыралы бине яхын гектар лаптық шинже мониторинг ертерня. Икшір бин гектар керхизене теріслене хышын, мөнбур лаптығын хиреге яхын процентінже пучахлы тырызен пыйдыне тупсапалыртна. Шак содыржы варма районинже уйрымақ фейлы әржене. Куська деген нұры вара республикан кындыр районезенже ишланна. Юлашки вғытра прачкав, шербю, канаш районин специализиземде азырғаны ана.
чималдан билдереген иземинде бирен кыжал бөлжеш. Елжик район изем, елжик чималдан шак сыдыржы тухренде. Эбер шанса дона то, что шак сыдыржы тебір жыл дугастезе, потому что он цикл развития вижу жыл составлять давать. Шак коська вол тугать, абатланать и хоен личинки зеня шырошне гура. Шырошенде вызем вижу жыл, иге жыл урдач вишем шылне вище духмала. Шандала как уты жыл зембе далаштардан, многолетние данные зембе далаштардан, где пайдах ожурах польже, шумыр земдеш, аванах польдеш, шак куська бирен цикл развития не иге жыл хушинже духре. Вăл пузы херрибе транса бурынать, нумайланса гайзан, капшанга шалдан жала кирсе бырать, тулы керхи ыраш урба тешине жиет. Пужанна бірчесем вара пужахран тыгынса туғыжа жагараща, ыты чиржер детелермеш. Егельментес периоз чире, вукуш билдерхибе далнаштарзан вейларах сарылса бырайдынде. Септериоз чиренде малданах пурча оберен, шургунерен духсанах, но шандалык вейлареска жытса гареде. Шак ожыты бенде был прогрессировать тумачарна тезен юрадинде. Тибетсе гурать шак вери шандалык, возен споры зене, возен вара умбегех сыдыргиме прахаш. Халяк тадах шумр зем шугалаш, температура выляза дырадинде, ожы кашпа аванах севи, перепад севизм ломземге, шак севизм ломземге, шак гельментес периоз черне тадас анларах сарылма май бадиш. Республики бегалазан, эбердерсление площадь сендженельзен, утмул процента яхан, шак чирвейлы сарылна. Чималданах эбернде варлыхсане дереслепер, шак варлыхсам жинжен, варлыхшинже буладинде. Наджардарах, ябых хими препарате зембе протравит тузан, где возем малала тада пуласы кальжа ждач кальжа жинижде балара бушлашнде возам чималданах кальжа на бир терслеме дугапыр иге вижи жул чухне жа хошпер хирзенже вол жа иге вижи жул чухне хвайлы баллы шахир шак чирбе анлы сарылзагай мобудар тезе. Шубашкар районенче специалистемде часчаза хирде, кудырыхра чурхизем, воныбинде ширхир хулды гектар шинче, керхизем тывады бин, 2000 гектара кукуруз ежынать. Хужалах сем сына захтарашы хозяин уезене, химпрепарат сембе сап захтарашы, вредитель зенчен, чиржене захтарашы и сапса тыцадращы. Ытлаши адашса гаймаши чирземберн районда. Эпидемиологические ситуации районда чибер. Мучнисты раса и менжинче толы жинже и урба жинже сечты пятнистость бырать ытларах. Республикан терлеги дезинче уйхиретимлегензем ядарлы смартфонба озу гураща. Куштелне булнасы дыржазене шиинжех үгерзейлзе ышта хыжан азырғаныне білдереща. Шак кадардузене менбур специалист курзадырать. Ытлашы әржезе гайнынесісен бір-бірінбе ганашлаща, юнажарды хужалықсене азырғатараща. Шерещенізіне бераны чусунат пар вырманавзен пар кылдық сырыртермелі булдар. Шагын басырын бесі булаша атпар эфирдатель булы чейн чибер юлар.